Runmoi TV clear to te chibai ve kule tuntuma hian Mizo Grammar Society shwai tu te nen Mizo tongchung changa in kum hona ti hona kan nei dona hei tuntuma hian member panga anonin lan thea kan lomhle maya chuan introduction te han nei sela achange okay hi laleng mo ya colony kania Mizo Grammar Society a hian General Secretary kania heka velamami hi aral lom zuala ania ani hi kan president ania achakle ami hi PC Thangzik Puya ania ani hi assistant secretary ani ti chuan anung chi ami hi silal mangai kima ania ani hi kan treasurer ani ti chuan kanung ami hi Benrilal Fakzuala ania ani hi kan financial secretary ani alom ame chuan kan inzona kan inzot ngal mol menga Mizo Grammar Society hi engtia loading nge nia engtika nge din ti khamin han saisak masaber wala hey social media te kanan mang nasa ta WhatsApp te Facebook te kanan man nasa ta ka hian Mizo tong mangai tu te hi group te siamin Mizo tong kan sei na sem em loma chu ta chuan social media in hel loi ringot te sei ho loi ringot te ra tha achua tok lo duangin kan tia ti chuan Paul minga din hi ngai ni Paul angam halak hi ngai ni kan tia kumsang ni som ni July ni Rukhan Mizo Grammar Society hi kan dina ti chuan chumi kumvek November tha sarkar lama registration te ti felin ti chuan a thengangin ma kan na chunjom chho ani Paul Thiltum kan neya ta hianin chiang mai ome adin chan ne Thiltum pali kan neya Mizo tong in kalpung fel tak anei te mi te zir tira afam kim to lo na lai te siam that zel ti te Mizo tong dikhum hal le ti mason na kong thok tu mi mal Paul le sarkar tha ti chak tura be ti te Mizo na thak nampeng sang te Mizo tong dik manga ti pum khat zel tura malak ti te Mizo tong abora lo na tu le than zel na thena ta na be ti te chu kan Paul din chan ne Thiltum chumi be chan chuan thengang in ma kan la chho mek ani Mizo tong chung changa malak eng nge in lo nei to eng ting nge in chunjom in tum zel dan te kha shada bacha kombe kan lo chang ve thunganga nia malak na neu hi chu kan nei ve nuala amaro chu alien tham deuh ti ila ap kan ngai poimo deuh panga vel kan soi mai anga ol samjongin kan han din chho tir kha Mizo Language Committee ina Mizo Tongzia dan ti bu third edition an ti chhuat chho vel kha ania social media te po in hel na kha chok chuak viawa khami bor vel kha nia ta khanin khami MLC third edition ti meila Mizo Language Committee ina ni Mizo Tongzia dan bu an ti chhuat abu thum na kha a thavia win kan ria amaro cho school ate an be se yang khan an lamang tok lova MBSC na ti chu khani sia kha school ate manani a exam zone le chana angchi endiknan le kai hroina rim pomani theinan notification chu ateu khai ti in MBSC kha kan han dor ngrikot maya kha apol ang deu ma kan lak tran na deu tak chu ani in alanga ti chuan hotling mele ti chuan an chuata notification an chua keini pol po khan a copy kan moveta khata tang khanin MLC third edition hi mi hinan mel riat ani kan ti ve ni ti chuan school ate khanin mantur sarkari na pomani hi ti kha aron ri chhota ti chuan ke mani bok khan kha MLC third edition kha kan du khop lo le fourth edition a chua theinan ajiak tu te kha kan dor kwala mi mal angten chuan an ina te kan len chila chuan MLC third edition a ziadan diktok lo kan lati la om cheu ho kha abuin an mani min thuron angin an member then ka te thuron angin abuin kan han siama phek enge mozat a soifian at lema zong nen chu kan thelu ta fourth edition ti chuak nge tur khan kan han ngen boka ti chuan an huwa fourth edition chu lo chuak ta chu min nuwa chuanin seminar le enge mo neu hi chu kan han ti ve chungji nga chuan PUC ni kum masa nin ka ria Mizo department nen khan kan han ti hova kha khatle min
an lian tham dewa ti chuan international webinar te pawh kan han ti ve kan phak angin chumi nu a chuanin hei le khabu hi hemi hi mizo tong zia dan dik ti bu hi keimani pol ming khanin kan ti chuak ve ta heta hian zia zom lo tur nia kan ria ta kha atam theiang ber kha kan han zeplu ta dictionary anga en thei turin chu kan han ti chuak tap hota chuanin chumi nuwa chuan an aloma kan han boipui le deuh chu MBSE a le SCRT a khanin pol nga atanga pol som pani zirlai bu mizo tong textbook a grammar dik lo lai nia kan riat zong kha a soifia na nen kan siama buin kan thelu ta chu MBSE a chuanin an chairman pujai zorem thanga hovin soiho na hun thadeu temin lo siam saka a officer hote ko khom ve ka kan han soihova SCRT a ero chon soiho na remchang ha chukan nei talova ting chon zirlai bu kan ngai poimo wang khan ma kha kan han la a chu ani a chulai chon soitur tam taka om theya amaro chu adang han soi le taila he mizo bible hi zia dan chungchang kanin hana mizo te a chon lo ni deuh hleka he wang he kan ngai poimo a Bible Oviri edited 2017 le CL version a khanin a zia zom tur zia zom lo nia kan riat le zia zom lo tur zia zom nia kan riat ang chi kha kan la chuak ve ka cha pui hian kan siama bunni chu Bible Society of India khan kan thelu ta tuna mizo reverse version MRV antimaya chumi an ti chhuale tura chuan tangkai pui takin kan tia kan va thelu tan secretary te po kan han koma chung te chu an ni deumaya a lom han soi mai thei chu adang neu kha chu at soi kim se na har dewa tin mabak ma chopi kan nei ve dewa ta chuanin hei web app santi ang chi play store atanga download ta dictionary anga man thei turin kan lekha bu hi da kan tuma nimin te po khan chu tami tur thumal kan dalu te chu kan la endika ni jana te po dar som pani len kan la endika chu kan dalu chuanin play store a hian download thein a omanga dictionary jefa dictionary ang deuh hian mi in zia zom lo tur a hriat theinan khanin kha olsam takan keu jung theinan offline a man thei turin kan ruam hana chu mi thla ti chu na ron chuave thei mai chu kan han be sei dewa tin chu bak chu tun nai maya hanti akan ril ruk le chu kan telve na hanti ela he kan roi tu jinga mi ben rilal fak zolate college je than kima college nen hian annia an college department then khat nen tang kopin mizo tong chungchanga seminar kan buat sei do na chu webinar angin ti an ni phota chu kan han ruam han dewa chung te chu tuna kan han ti chu ni atin hei voina train kan han tan hei run moya kan han ti chaudona kan be sei po sang viav kan thu kan ngai pui mo te han the dar te kan cha ka a chan chu zirlai bu hi kan nau te kan tu le fa te poina an la chor an la rin vek ania wang hian in zirlai bu te kan ngai pui mo a tin mi zo tong zia dan hrima a buai hi ala tamlu tu ka wang hian zirlai bu tang hian tan atul ni ten kan ria he mi run moi TV a po hian rem chan angin heng hi kan la soi chawanga zia zom lo tur lampang ringot ni lo grammar zirlai bu grammar chungchang te tin MBSE le SCRT lama te po an question lo kal diktok to lo nia kan riat ang chi te khang zong kha arem chan dan ang zira soi chho zel kha kan tumani a khang te kha ni ri phot se thange Grammar Society in Launita grammar in du tui lo hata hian literature lama tui mi te hi in tinwal theilo moti kha min chang ang ni e kha mi soidan an thina grammar kan lo du tui lu tuk chuan thusiak mi te atui ve te po kan ti mangan zia ngam lo pha ang an ti thina amaro chu hei grammar ngai na lo tu te grammar do tu te ina mi in grammar hi mu mo sela anti awanga an propaganda de mai nia grammar mina an du tu awanga thu lo ziak ngam lo ve tar ngot hi kala se lo re ga grammar
hi ngai poimo ni sen tia ka thiam ve si lowa ka ziak ve lo mai te ang ti hi ka la se lo sum suma grammar thiam lo hianin thu le hla tam tak an ziaka kan literature te pon ti ho sa a chu lekha buan han ti chu adon khan grammar thiam te tho kha an pan thina ni proofreading ten ti saka chu wang chuanin hemi grammar kan lo du uluk lu tuk chuan mi thu ziak tur te kan ti mang ti hi chu ti de mai mai ania grammar thiam lo po in an ziaka kan literature an ti ho sa a he kan ziak mi tam tak hi tu na hian grammar thiam an lu tuk lo bani tu le la thiam em a khanga khan grammar thiam ten khan an tang tlanga ten khan an le khabu ten in tuai mam saka anin tuai hnum saka chung chu ani zoka hi chu ti de mai mai ni in ka ria grammar ngai na lo ho hian engmo propaganda hin lo the lar ve a grammar hnol zong in chu ni de mai in ka ria toy te in chu pom vak lo nge pom lo ka se lo wa pom lo dan po ka nei che chuang lawa ma se grammar thiam te proof reading an ti tira ti chuan ki po hian lo ziak ta ila zia zom tur le tur lo khatam takha ka shadon lo mani thil ti theina in pathianin min thuam ti kha engting e kan chiang thil ti theina in pathianin min thuam ka lo ti do ta ni ka thu zia ka khan khatlai kha khoi chin nge top tura ti mela tender tura kha khang kha min lo se o khalai tak kha hei trong kam thiam deuh ten omani thu thiam deuh te an thu zia kha chuanin thil ti theina in pathianin min thuam te ni ta a mizo trong dik takani ma se kha grammar thiam lem lo chon se zom tur chin le chin lo te khoi nge zom tur ti khan selowa khalai tak khan grammar thiam te kha chuanin thil ti theina in ti a in te kha suffix ania theina in ti lai kha zom tur ani a min ti le thuam ti te kha zia zom lo tur ani ti kha grammar dikin an rem pui ta a khalai khan thu thiam te le grammar kha in kal chuang lo ani min thuam a thil ti theina ti lai kha kan lo bel ve lok thil riat theina in min lo thuam ti ta sela kan ziak chin thil riat theina in min thuam theina in min thuam kha hei ti hian ka ziak ta ni hei hi adikem thil ti theina ti khai zia zom ta bi ka karin ang chin thil riat theina ti a khan iziak rang ta thung ani chu a om zia chu thil ti theina ti a thil le thil riat theina ti a thil hi thumalan ni dana in ang chia enga tinge pakhata khani zia zom tlat ti kha ngai tu ngai ta ni thumal rang chu zia ran tur ti hi tuna kan grammar kal pui pa ngai zia zom vek chi ho Japanese ho ni lem lo ho khovela grammar kal dan phung pa ngai chu thumal rang chu zia ran tur alo ni ta thil kha thumal rang ani wangin izia rang anga thil ti theina a po thil riat theina a po chuan ti kha ti po kha thumal rang ani riat po kha thumal rang ani ta ti le ria atanga thei kha thumal rang ani le ta na in ti khan azom ve ta suffix pani om ko khan kha kal phung ani ta khatiang kha nakina te po kan soi tur le ta chu wain kan lo in rol chak dewa kan lo soi ani thil ti theina ti a thil le thil riat theina ti a thil kha thumalani da nei ang chia dang lam ei lo ta ni chu wang chon pakhat zo ka khan engwangin nge kha le chen kan lo je zom ri ngot ti lai kha dik kan ti ve thei ta lo ani ziadan dik kal phung dik kan zom don chon khalai te kha ni thumal chu zia ran tur ti hi Covela dictionary traber le entinan David Chris Salan Encyclopedia of Cambridge English Language chun thumal chu ziani chun aranga zi ngei turani ti kha a soifiana thumal definition a soifiana internet apo han bro su larang takin aron lang mai dona chan chu David Chris Salan jun larta aron ziak ta chatani thumal chu ziani chun ziaran tur atitani chu keimani kalphungani mase kha khan huam velo ani chu Chinese strong te
Japanese te an ni chuan an zia zum vek ta an tong hrim kha letter hrim kha khatiang chi ni lo tu na I grammar kalpung pa ngai khovelina azui tampa ngai ke mani mizo grammar kan develop dan chowa po hianin thumal ji ran tur ang chi jinga kan tong hitelani wangin kha anita chuan thil kha thumal ani sia chuan cha kan ji ran kha angai kan tita kan ji ran lo chuan kan ji du kan du do dana kan ji nuai chuanin ji adan kalpung inang kha engti kong men om theido nuwa zir po kha azir le theido no ni aboi noi mai do ni adu duin kan zia zum khan khalai te kha Grammar Society hi thu chen changa nge niang ka sha thiam dan kan suinga artui bong sa ti te khatiang neu artui po kha zia shan tur ti de khalo ne ta ni tro artui hi thumal chen sang tu tia an soi thin cheu hi in po mem nang mani han chang nge nia thu mal ti taka hi soi ngai masani chan chu thil kan han soya kan ril ruina kan tin zone le kan mi thla dan pon thu mal sang ni nge ya kan riat si hi tun ma tangin azia dan lama ana chang ngai tuana grammar zong khan kan lo nei thiam lawa ton main azia lama kan lo zia zum deu puta thu sang kha chu wang chuan thu mal then dar han tir ngot po hi thu mal ni si kan lo zia zum kha thu mal lo kha thu mal an kan lo chei bol tam em zok kha lo ni a chu wang chuan hey thu mal ni phung then dar na a part of speech anti an ni phung le an na tho da na tang hian zia san tur zia zum tur ang hi chu fel fai tak hen alo om thei hian alanga chumi ko nga chuan tun ma tangin azia lama kan lo zia zum dot dem lu tu ka chu wang chuan tuna grammar zonga a then fel na hi om reng lom he mi kong hi zo angu kan ti dan phung ti ain an tlan zok nan tin a zir tur te tan po zir aol sam zo nan kal phung fel tak enge mo chen hi ane sia ti hi kan mu chua dan le kan riat dan ania chu wang chuan thumale mo kan lo ti thumale ni lo thumale mo ti awanga kan jia zom pu ta wanga thumale mo kan lo ti mai hi atam man ti lai hi ani ber mai khalai ka kan thumal tur ni lo kan lo je zom thin kha heti zok hi ni kan ti ta ka wang khanin kan thumal nei sa an pothen anti ta china om zia chuan ki mani nge pan mo kan potchat lok chenga artui te po artui pa ngan kan lo jak thi enga thinge ashan pa in zia tur ni lai kha a har velo mina anti chu koi a om ke nge pun ka ti cheu adikalom artui ti ten kan lo zia zom mai thina thumal emo kan lo ti tamya keinin zia zom lo turani he chu kan ron ti khan thumal kan ne san pothen min ti ta varak tui te chu kan zia zom le tu chuang mi alowa form an pui kha varak kha ashan pa in tui kha chen varung tui vasit tui ti te parva tui ti chu kan zia zom le du si lowa ar tui bi khathumale mo kan lo ti mai mai chu grammar atang chuanin alo ni chuang lowa kha hi uniform ome zia dana hian mi zo trong grammar varak tui kan zia zom lo chuan ar tui po hi zia zom na chan tur om lowe kan ron te kha thumal kan nei sa an ron potchen an ron ti ta thina ni pol ang te mo hun chang ten hey zirtir tu te chang te puna ni thenga tim professor tam tak achang te puna ni thenga do dalna grammar society hi atulem lave hetiang taka ma anon la ka hi atang kai lave titu te kha in tongem tu ya changa kan chang mayange Apol anga chutianga lian thama han do dal da chu kan dong lem lova social media ero hi chuanin soi sel troll te fiam tho nan hanin man te hi chu kan tong ve na sa tin a big takin hei puji ka hi mi ang mang lo ni hi ti ang zong lo ti ta mai te kha tiang te kha kan tong ve na sa khup maya amai ro chu platform khata thil han soi ho don tak hi chun
soi ho khi chu kan nei lem lowatin pol anga na taka mi han ti chu an om lem lowatin zia dan dik kan soi chung changa lo ngai mo tu te hi puitling tak tak le khabu te polo jiak to thin te an ni lo ma wangin chu tiang zong chon min ti vak lova amero chu hemi social media vela thuziak ve thin a tak tak a chu tianga ziak mi tak tak ni lem lo ho hi chuanin min do dal ve na sa tin kan soitlang du pakhat chu keimanin zia du dan kan nei hi chanchin bua kan han zia kan han thon hianin min lo edit sak zia zom lo tura kan da min lo zia zom sak lui tlat hi an nei thina tu wang chuanin article te po han tho ve te po kha kan ti top dewani nge min chua sak du ta lo ka khe chi alova keima bi ka chuan khatinga min lo tin na sata wang khanin min edit sak to lo tur khan kan nge na tum khat chu ma se khata tang khan aron chuak ta lo ka article kha chu tiang deu te chu kan ni mai the mi dang soi turan nei le nei lo ka lo ba BGI hian mizo chalai tamthei angber na thokla ka cherchwa he kan tumber ani a diploma in medical laboratory technology DMLT thisen zun ekle khak manga nanna chi shang entute hotel airlines cruise le hospital ate mizo chalai sangchwang te mu na kan lo ho sak to ni diploma in hotel management hotel airlines le cruise Diploma in Radio Imaging Technology, DRIT, X-ray, CT scan, MRI, ultrasound, ECG, khol mangtia natna entute. Personality development le chonglama po, soft skills, interview skills, spoken English le Hindi concentrate telboka, masona changkana ban phakpui tur che in Bir Seba Group of Institution hiron panla in cherlawang lotlingi turing kan lau jeti rangche. Bir Saba Group of Institution le run moi tang kop chuan lunglam nat na le heart attack lama hriat zaw na le invent theina awareness abuat seidona he huna hian ron thei turin Dr. Tarun Praharaj Senior Consultant Cardiologist BMBHRC Kolkata chu a thru ang main ni sang ni som ni panga chomadar so pakata chan mariwoi mi hola mi zo mi puite amamo apiang tan zo fia na le ron theina hun nei ani ang hrechiang du tan 883709 0070 a Zofia Thaireng ani e grammar dika zia nge hi na grammar society hian inputem mizo tong hi an mangtu an tam chain ya adar zaw dona ziak tu an tam chan adar zaw dona khang ang zonga kha in ngai dan kha kan chele do ni zo apoi viaw mi adiklawa an lo zia pokha in thiam lo le der in tinge nge kha thui do na soi thayanga mi chumi ma chuan in grammar kha apoi mo na soi taila chuan ziak mi tam tak hian grammar hanti hian in an hel deuh thap thina ni mi tam tak athen kha chu ni chuang lawanga amaro chu grammar hanti hian an hel deuh thlat thina khalai kha an lo don sondana kha afu lo tina ni grammar poimo zia chu I heta hun kal to kirle ta boila BC zanga zuruk vel da ya khan Indian scholar pakhat panin ni omani chu chuanin Sanskrit tonga kha hum hima duni hum hala duni enge yati hum halna chuan enge yati grammar rules asiam chu grammar rules asiam Sanskrit kha achan chu Sanskrit tong khan sa khon dalam thilte fina thu philosophy lam pangte kha ain ziak sia kha hun ain hera huna danglam zela huna danglam chuan tong kha adanglam bezel sia chu wang chuanin khami tong lo danglam zela wang khan thang thar jok tena khami Sanskrit tong khan aharsat aringa khami kha chuan lo om le zel tur ti tan khan grammar rules kha alo bo sai dai mai khani chu wang chuanin tuna hian MJ sina kan du ber chu mizo tong grammar hi mumal tak fel fai tak om se ti kan du top maya chu chuan lo om le zel tur ti tan atangkai do na chu nam thilani ya in nim phum na tham lu tu ni kha grammar na soidon chuan ti chuanin enge zia dik a chu na chan chu
na deal na poimo lutuk na deal taila sarkar ani emo private ani emo company eng po ni ro se eng na po ni ro se ziak zom vek taila ziak zom tapu tila min hnol chiang tangka deal na le kha kha min hnol chiang don lutuk tin pangjoison po mumal lo ko ma emo full stop emo mang mumal tami alwila min en dan kha dang vek don pakhat le a chuanin du dan in ziak sang taila min hol chit don chiang lutuk je fa khana lo soi to a e entirnan vaina tongmoi lo no se vaina mi zo tong pai lo mangta ni kan che thiam vek alom kan che thiam vek ma se kha tiang khan vaina mi zo tong pai an manang khan e na dil na ziak taila a she thiam don tho ma se min hol don min va za lo ve ti mai thei chu wang chuanin grammar tik thlapa kan ziak ani chuan ai anna la tu te tan po khan adan kha dangani min mu dan kha dang thei chu wa zon kha apoimo na lai e be mania khala kha du tok phot mem ale kabutam tak lo chuak to apo khang kha a grammar kha an lo ngai poimo lo ni in kan shetangim e tu na hian ziadani alo diklo noi kan lo mumal lo noi ti kha alo ni ta engwanga mumal lo nge aniang kan changa nga ziadan mumal lo kan ti hi abul bera chuan grammar kan thiam lo wang ani maya soitu tam takom jinga abul ber chu grammar thiam lo wang ni lo thei lo ani a chan chu mizo te hian grammar hi kan zir mumal lo tlata english lama chuan no pangin Paul niamte atangin grammar kha mumal deuin an zir mai ne mizo a ero chuan grammar hi mumal deuin kan zir lova Paul niamte atanga asang ber thleng hian mumal takin mizo grammar hi kan zir lo ni chu wang chuan ziadan kha mumal lo amumal thei lo shim ani chu point khan ani ta se apani na chuan english kan ngai sang le lutuka english thumal hi mizo tonga po thumal ni tura kan ngai zela ni china kan soyang de khan thil ti theina te po kan le lin tan na chu power kha ni ta power kha thil ti theina ni tura kan ngai veka chuan thumal khat ni turin kan ngai vek zel ta chu english grammar english thumal kan ngai san mu tu na wang khan thumal english thumal pakhat kha thumal ni ve se mizo tonga po thumal ni ve se kan ti ta zen maya chu wang chuan kong then khata english thumal pakhat kha mizo tonga po thumal ni ve tho then kha chu om ve ta amai ro chu avai khana lo ni ta chi lo wa ai nang thei lo wa grammar ni tho ma se tong kha kalphung sang nei ve ni wa ai nang vek thei ta lo wa grammar kan thiam lo wangin mizo tong ziadan kan thiam lo ni ti khai ron soita so ti ni chuan kan no pang tuna sikul no panga hian kan tan awangai om be tro mo nia kan zir lai buwa grammar kan zir dan te po hi pol ni ma tang hian no pangin grammar an thiam thei dan tu ra zir tir nga ya tu na kan zir dan a hi chuanin eng ang pun zir se grammar an thiam lawang kan zir dan phung kan zir tir dan atik lo tlata grammar dik lowin kan la zir tir box ya chu chuan hriat thiam thei dan tur ol sam te zir tir dan oma hei kan zir lai bu grammar kan da dan te po hi siam dang lama hun ve to lo mo ti te ril ruwa ngor opposite pi kha kan lo zo chun zom le lok che in open line sikul no pangini lai khan in teacher te khan in zirtir to te khan grammar kha an zirtir dan cha kamin lo shil thei kan zir ke ni zir dan kha chu amol mang khopa noun ti te kha kan han zir to pa a definition tak po kan zir chuang lem lowa thumal engemo kha noun ani ten ti to pa noun pronoun adjective ti kha kan by hat tir to tanga ti te po ming soi fi tu an ti maya noun po ming an ti top maya ming ani kha chuan zia zom tur noun chu zia zom tur ti khan ni le to pa chu noun na khan eng noun tenge noun phrase ti te noun clause ti te space compound noun kan ti ang chi zong kha kan setel to si lawa noun ani to kha chuanin eng anga sei po ni se mi zowa kha chuan zia zom vek tura kan ngaya kha tu na po hian kan grammar in zirtir dana la ni tata
hei WhatsApp te point han soi ho ma ila kan ti chan lok che parts of speech manga te kher hi atu lami khalai kha hei ke ai ma hian kan secretary te hian an soi thia manga ma se kan soi lokanga te lo chuanin ti ngai na omlo te na tur dang kan nei lo oh a chan chu hei hi chu noun le adjective ani a zia zom lo turani ti kan hriat si lo chuan a adjective le a noun kha part of speech kan hriat lo chuan kan zia zom pop mai don ni kha kha ei pu oh noun le adjective chu noun phrase ani thin ti kan zuk hriata part of speech ani na kan zuk hriat kau chuan zia zom le zom lo tur halang mai thina tar do lam pang tan chuan har sa do na ni har salawang tiang kan ti khawanga ithiam em don ei thiam manang em o ani ole mizo tong zia dan hi amumal thein iringem kha khamilo chan sak le lok mumal thei te renge ti kha chana ol sam berani ma chuan amumal thein na tur enge entir na pakhat enge moni soizaw na min lo nei sak a chana chuan ni china kan soyang deuh tho kha ni ma grammar thiam mi la no pang te ta tanga uluk ta ka kan zir chuan kan thiam me mang a har sa lu tu ama ro chu puitlin nu han zir hian til reng reng chu puitlin nu zir vak hin a har sa thina tu na tanga no pang school no pang zir na niam zo ka tanga kan tran chau char thei chuan azia dan ka chu mu malanga grammar kan thiam da na chuan tiang khan amu mal chawanga kan thiam chawe me mang har sa lu tu ni chu chuanin puma inge kan zo le loga anga run moi thon thu inzia siak antia kami toma khani pathum na lo man la tu kha ani ngeng he athil zia te kan han ena adang lambi ke me ma midang ai khan an thu zia khan adang lambi ke me enga tingi o kan dia acham pe chuan kan chiar thiam lo lek thin zo kania asang sanga lo omta ka khan kan mitin eng e amma kan mitina hetia lo hu pheipu ta kha tihan alo om sangta chiar po har sa ka ti ve de olek chuan engemo soidu ineam ni china kan soi tho kha ni ta part of speech rang kha ka jiak rang ta ni kha kan ngai poi mo wangin school injirti na po khan kan han tran kha nia kan zirda na khan ne naun chu je zom to te kan tia a definition kha kan zero topa primary school train zia dan tak wa apply da na kha kan zir tel lo ni kan grammar zira khan chulai chu ngai poi mo ve nia hey part of speech ka soilo theilo na chu kan zia ma jok hian zia khamit thla lo wila kan zia zoma wanga thumal ni ta hi pakhat ma om lo ni kan zia khana wanga thumal ni ta lo kha om chuang lo wa zia kan thiam ma da in tu man thilan la zia ma in atonga kan tonga hian thumal rang kha om rang to zo kani chu tak chu part of speech mangin kha kan tong kau chea thumal rang kha eng part nge kha ka tong khan ka speech a khan eng part nge alwa ti kha kan riat chia khan part of speech a adin mun kan reta chu taka chu kan zia ran khanin a om jedik taka chu phok chua kha amu malta chuan zia danin ang thap a om thei bok ta ni chu part of speech manga kan thliar ran lo chuan ka thulam chua khan ming soi fia tu te thilti soi fia tu te alo om du adona ming soi fia le chong tu te khalo om du adona ni khang kha ka tong kama mi je la kha ka thulam chua piang khan ka speech a khan eng part nge alwa ti zukriat theina chu part of speech manga then chia khania chumi manga kan then chia chon azia dan tur po kha alo lang ta ni kan zia ma dai khan om fel to zo khani chu chu mi ngai tu mia lo chuang kan lo ziak ta thina ni kha le chen kum zabor ngai tu mia lo ti ila kan ngai tu lo lom top chu ni lawang ngai tu ve deu tho si in kan lo ziak ta a tonga kan tong la ya thumala ta na kan man ngai reng lo te kha thumal angin kan lo zia zum top ta chu taka chu hei a tonga kan tong la in thumala kan mang lo ve kan ti ta chu wang chuan a tonga kan tong la ya kan tonga adin mun lu ang hian zia ka po ida ang u kan han ti khan kan thumal nei sa pot then ti te kan lo pha ta
a om zia zo ka chuanin atonga kan tong lai thumala ta na kan man ni mi alo kan lo zia zum treva thil ti theina ti ang chi te akara adjective te pot la thei thil ro pui tak ti theina kan ti thei ang chi te kha ani nuai ta ni kha kan ngai poi mo em chu wang chun khang zong zong soi fia e ziadan dikasia ka then fela injertir fel tur chuanin part of speech a khan abul kan tana ngai kan ti ani ini chuan chulai te chu ni chulai chuan thoi te entir na ka sei lang ve sim sim ange jig hlum om ta nang thil ming puchi jig hlum khalon ta chu chuan ka wa nei ta ni jig hlum kaw kan ti ta kan jiak sang ta ni mo an tram oma ka wa nei ya an tram kaw kan ti ta a tum thinga oma chu chuan ka wa nei ya ate tum kaw ne wanga kan zia zom thin bible a po atam zo ga phejun zia shanania thu puana hian mun khata zia zom pal hian lo ne ya ma se bible me ni wange ni ka chong lova tum kaw ti hi zia zom turam kan lo ti de veka voin thengin ke pun ka ti tum kaw de chu kha i swa i lal anga aron kala khamina tum kaw khami kan kin khani mi tum thing kaw ti na tho khala ni ta ni part of speech pan ni ani ta ni entinan zir tur kan nga do ni so tu bawin thil ka kheng ta abur ta kheng chu wa pani ta abur chu adva ka khen dan soi fia tu ni ta ni kheng khon athon kha ka khen dan i soi fia to lo ni le ta kheng bur kheng khon nga tinge cross ni ta ga wang i so chan chin ni ta ga wang kheng bet kan tia kan zia zom bible la chu tiang chan ni bible la lo wen thing na lo in zia zoma atluk pui chia grammar atluk pui kha kheng khon te kheng bur te kan zia sang vek sia chu grammar tangin chin felanga inang tlang a zia ngai kheng bet tia zia zom ani na chan turbi kha om talo tin ani chu mi puina kan ngai dan le mizo mi puina kan ngai dan to bible azia ka chu kan pom bur ani mai lo mo ne chu ta ka chu kan le khabu ro pui le za kan le khabu ne hlun ber lo nia tin mithiam ton ma tanga mithiam ina an le lin an bo sai te alo nia aza om po tin mitam berin ziadan tura po kan enton berani ta ani amar chu tun nuwa grammar tanga ziadan tur heti zo khian ni ti kan lo ngai ruat thiam tel ta ka hian kha siam rem ngai tam ta ti na ni berome ngai thak tur tam hle me ui zir tur atama tin he ke ni tan pozir tur ta mano pang tan pozir tur ta ma run moi te ne na kan han thok ho theya mizo mi puitana mizo na thak zong de po tiang an huam vekin ta na mizo tong zia dan dikte thil chi sang kha injir ti na hunte kan han nei thei tur hi alom om ka ti emema chuanin hun kan mang re ve da hlek to a top lam han nei ta ela puzika puthang zik puya pc thang zik pui sang hi som pakwa khan mizo tong grammar bule grammar atanga mizo tong zia dan chung chang le khabu khailo ti chuak to ni khan kan chia a ke ma tak phei chuan kala chiar lo ni ani na dik ta ka chuan kalo chiar nge hengai ka sha zir tur ber hi kanin sha mo mizo tong grammar kal zel dan tura base na inei te engtin nge ruam man na inei chho nang ma emo society mingin emo mimal angpon ni se min han sei sak vele la ka mu dan molte in ka suanga grammar chungchanga hian he kan thalai te le kha thiam ho hi an har tran hle ti tu na hina langa social media lama te po mizo tong zirna lam hoi hi whatsapp ate facebook ate group sang oma henga hian an reng maya grammar chungchang azi adan chungchang te hi an vei to a
an in niala heti zong hian adikang ti te tiang khan tran phung thatak tak nen grammar mangin an in nial to ni heng hi tunma a omwak ngai lo ani mizo tong kan lo ve dana po grammar tel vak lo mai ti tura mai ti angte pai ti tura pe ti angchi khat tiang thulam dan eng mo hi kan veina sa grammar atanga mizo tong zia dan dikhi tiang tak hin ve om lowa tuna chuan thalai thin har hle ti lang to tin hei Facebook a te po mizo tong dik mang lowa thun han po sian comment hi ka chiar thina an lo khak de fok to mai ni mizo tong zir thale ro ti te he wang hin kan thang har hle to ti chianga chu wang chun grammar hi kan ngai poi mo tel dona kan literature a po hian grammar dik lo lut tuka le khabuti chu avengot te hi tuna tanga kumli nga chuan kan zak to ang a thei chin grammar kan ngai poi mo to ka ringa chu wang chun kan mizo tong po hi kan zir lai bu ate po hian kan grammar zir dan to poi dik karing chho to ka be se ya chu tiang chun grammar hi kan ngai poi mo tol tolang be se na sang tak ka nei chu ka mu dan ani chu grammar kan ti hian grammar kan ngai dan hi tlem hianin kan mu sir he do muni oti torania grammar chu dik deuh dewa trong phuk na man ruwa ngai no be lo deuh mai thu ji a po grammar dik dewa nulate kan lo reply chuanin engeni romantic lo riawa ngai na te tiang awang han grammar chu dik fuka thu ji a ngai no be mi lo mai khat tiang trong dik zuk zir fuk na runga tura kan nga ya hei kan ngai dan hi a thel deuh leka chu wang chun heng grammar zia te po hi mizo trong moi le nal jok le dik zoka thu che na man ruwa zia na man ruwa ni ti kha thalai te hian an ron set tran to amma grammar an mu dan dik lo deuh ho po hian grammar hin ngai poi mo to lu tu kani le khabun zia ka tu nai te po grammar dik nge ya ti du in proofreading te po hei grammar society member te hi an in tirna sa thin to mo chu wang chung grammar hi chu kan ngai poi mo tol don ti kha kan bel le lo kani chu Mizo Grammar Society te hian mizo tong zirna program hi anon nei chaudona karli atang hian ron chhuak chaudona in fa te in tu te in fanu te in fa pa te kha lo entir ola lo zirtir ola mizo kan ni na kan mizo nam hum halnan kan tong kan hum halnan zia kan hum halnan hian poimo mani ti kha karon comment velak doni ole khati zong kha tun tuma program kan man thei te chuni in zawain mangcha mutui ve kule